E ativita seguido na valor na nosso edifício na monumental de nosso segmento especialmente dedicado na nang escucha de outro edifício importante para nossa história do centro de nossa cidade. Bombinina en otra edición de nos monumento en Espíritu Unidos pasado y nos presente. Ahora nos vai contando de un otro monumento con valor histórico para nuestro país. El segmento aquí está uno presentado para Aruba Investment Bank, el banco con un compromiso con Aruba su futuro. Ahora nos vai contando de monumentos situados en Roskilde Plain 6, uno que quizás abo no saco antes estaba da Dominica School. Esta data for de 4 de januário de 1905. Edifício aqui tem sua fachada de influência ng neoclassismo e neorenaissance. Edifício de 2 pisos com galeria ng largo. E de 2 pisos ta caminha antes hasta a chegada de Dunalas. E o primeiro piso ta unda hoy en día ainda mucha nang Dunalas. Pero com gran maioria parte ta completamente ocupada a oficina ng di Universidade de Aruba. Para lo que se trata de muralla del edificio, se pone más atención a que el pleister tiene un patrón que crea la ilusión de piedra natural, algo seguro de admirar. Ahora mira el edificio de una distancia, es que tiene diferentes bow que da un edificio y características mencionar que algo impresionante para su tiempo. Mira meio de edificio. Na entrada, aqui tem plato de mármore caminda para comemorar o Fraternidade de Telburg, que antes estava atrás do mesmo edifício aqui. O edifício da rondonapa diferente outro edifício histórico, maneira Huis de la Sala e Missa San Francisco, que também nos contava de nossa edição anterior. Pero edifício específico aqui seguro tem valor grande para o qual se trata Escola Católico Ribanos Isla. El segmento aquí está uno que queda presentado para Aruba Investment Bank, el banco con un compromiso con Aruba su futuro. Estamos queda pendiente para la próxima edición de Nos Monumento en Espíritu Uni, nos pasado y nos presente. Camino lo sigue amplia conocimiento con historia de Nos Monumento.